Thobela moithuti wa Sepedi. Ke re a ke re kgopotše matšatši a beke ka ge ke tseba gore yona by this time o swanetše go ba o a tseba. A re kgopotše ona, ke sa beile gape go tloga lelemeng la Sepedi re ya lelemeng la Seesimane. Tabakgolo gopole gore ke go tšweletša maleme a mabedi a. A re bone matšatši a beke ona ke a šupa. Sepedi re thoma ka mošupologo, ka Seesimane English ke Monday. Labobedi ke Tuesday. Laboraro ke Wednesday. Labone šiwe ke Thursday, ke moka ke Labohlano. Go ra re tladitše seatla, beke e fedile, ke Friday. Ra ba le a mabedi, Labotshelela ke Mokibelo, ke yona e lego Saturday. Ra ba le Lamorena, Sontaga, Sunday. Go ra re boela morago re a šupa e boela go number one. Ke ge ke boletše gore ke ya 7 ke ya šupa. Ge re fihla go šupa re boela go number one, ya ba mošupologo, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano, Mokibelo, Lamorena. Ke yana oweng matšatši a rena a beke. Ke yona thutwane e be ke nyaka re kgopotše yona. Thobela le se ke la lebala go subscribe gore ge information e fihla e kgone go lemoša e sa le ka pela. Re tla phela re fana ditaba. Age